Eu queria falar sobre a volta, né, de jogar em Semei Я хотел бы сказать, что мы возвращаемся. e do Домашняя trabalho игра наша que os nossos jogadores, vocês e todos fizeram por esse clube, né? и работу, которую игроки проделали, вы все для этого клуба. Então, em pouco mais de um ano de trabalho, Больше 1 года работы a gente consegue estar com o nosso time entre os 16 melhores clubes da Europa. нашей команде получилось войти в 16 лучших команд Европы. Então, isso para mim é um orgulho muito grande. И для меня это гордость. A gente está passando por um momento de início de temporada, né? И мы проходим через начало сезона сейчас. E, poxa, meu trabalho ele precisa de tempo, né? Quanto mais tempo eu tiver com os meus jogadores, mais a gente vai poder construir, né, um time forte. И для меня важно это время. Чем больше времени у меня есть, тем лучше с моими игроками можно построить сильную команду. A gente vem de uma semana muito forte de treino para esse primeiro jogo em casa. Неделю тренировок очень тяжелую, сильную провели к этой первой домашней игре. Os nossos jogadores estão muito felizes por poder jogar essa primeira vez aí nessa temporada na frente do nosso torcedor. Наши игроки очень рады, счастливы, что у них есть такая возможность сейчас первую игру домашнюю провести перед своими болельщиками. E o nosso principal objetivo é conquistar uma vitória, né? И наша главная задача это выиграть. A gente ganhou uma semana de treino muito boa, né? У нас была неделя подготовки очень Primeira que a хорошая. gente conseguiu trabalhar aí com quase todos os jogadores na quadra, né? Когда у нас получилось со всеми игроками на паркете поработать. E quanto mais tempo de trabalho a gente tiver, melhor o nosso time vai ficar. Чем больше времени у нас есть на подготовку, лучше будет для нашей команды. Nossos jogadores, eles se dedicam muito todos os dias. Наши игроки каждый день выкладываются, E é o que eu sempre peço para eles. и всегда я прошу их об этом. No futsal não existe mágica. В футзале нет волшебства. Tem coisas que precisam de tempo. И есть вещи, которым нужно время. A gente vai fazer um time competitivo, a gente vai fazer um time muito forte. Мы сделаем команду, которая будет бороться, мы сделаем сильную команду. E é passo a passo. И шаг за шагом. Eu tenho certeza que amanhã, hoje e amanhã, o nosso time vai fazer 2 grandes jogos. И я уверен, что сегодня, завтра наша команда проведет E o nosso objetivo é vencer. A gente quer muito две vencer esses хорошие jogos. игры. И наша задача A победить в gente, этих a gente играх. trabalhou pensando nisso, né? Pensando em vencer, porque a gente precisa de uma boa Мы vitória. работали, думая об этом, победить. Para coroar o nosso trabalho, que a gente vem se dedicando muito. Потому что мы в работе выкладываемся много. A gente sabe que tem um grande adversário, claro, todo respeito, né? Знаем, что сильный соперник, с большим уважением относимся. Mas a gente vai fazer um grande jogo, a gente vai competir bem. Но мы будем биться, хорошую игру проведем. E dentro da nossa casa a gente sabe a força do nosso time. И внутри, здесь, дома мы знаем силу нашей команды. E a gente quer muito, 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 muito conquistar essa primeira vitória aqui do campeonato. И хотелось бы, очень-очень хотелось бы выиграть. Para первую começar победу bem na Liga do Cazaquistão. И начать хорошо в чемпионате Казахстана. Os pensamentos são os melhores possíveis, né? Максимально лучшие мысли перед игрой. Eu, como a nossa equipe, estamos com saudade de jogar em casa. Я и моя команда, мы соскучились играть дома. A gente foi muito feliz jogando aqui em Semei na temporada passada. Мы очень были счастливы играть здесь в Семее в прошлом сезоне, на домашней арене. A gente conquistou bastante vitórias И достаточно побеждали e foi coroado com o título no final da temporada. и получили титул в конце сезона прошлого. E por isso a gente tem o melhor sentimento possível. И поэтому максимально лучшие мысли перед этой игрой. Jogar em casa e ser feliz novamente. Играть дома и еще раз радоваться. Com certeza eu vou estar brigando novamente para ser o artilheiro do time. Могу с уверенностью сказать, что я буду биться за это место, стать бомбардиром команды. Chegou uma concorrência bastante forte agora, o Ferrão. Сейчас конкуренция очень достаточно сильная, Феррал, Mas isso aí, por um lado, é bom, но с другой стороны это хорошо. que eu vou trabalhar muito mais do que eu trabalhei na temporada passada Я буду больше работать, чем в прошлом сезоне, para conseguir manter meus objetivos ao longo da temporada. чтобы получилось решить все задачи в течение сезона. É isso que eu penso. Об этом я думаю. Eu acho que falta 45 para... 45 não. 2, falta 43 para fazer o 100º gol pelo Осталось где-то 43 Semei. гола забить, чтобы Entrar para a história aí, ser o primeiro a atingir essa marca. войти в историю Семея.
e vou trabalhar bastante para isso. И буду работать над этим достаточно. Vamos lá. A gente tem profissionais muito capacitados aí para tratar os nossos jogadores, né? У нас есть профессионалы качественные, которые лечат игроков. Acho que o momento mais difícil na carreira de um atleta são as lesões, né? Наверное, самый сложный момент, да, у профессионала это, наверное, травма. Eu sei o quanto deve ser difícil para eles passar por isso, ficar fora do que mais ama, né? Que é Я jogar. знаю, через что они проходят, как им тяжело. Mas o nosso clube sempre demonstra muito cuidado, né, com os nossos jogadores. Но наш клуб всегда демонстрирует заботу к игрокам. O Maxim foi um problema mais grave, né? Foi uma cirurgia de ligamento, uma cirurgia ligamentar. У Максима степень травмы, она чуть хуже. Precisa de um pouco mais de tempo. Больше времени ему надо на восстановление, так как ему сделали операцию на крестообразной связке. Mas o Jaime, eu acredito que em breve ele já está disponível para poder nos ajudar. По Джайме, я думаю, скоро он уже будет доступен, чтобы É помочь. mais uma questão de proteção mesmo, né? Para que ele possa voltar bem aí para a próxima fase da UEFA. Сейчас нужно его к ним относиться к нему аккуратно, чтобы он мог ко второй фазе УЕФА подойти. E o Iguita voltou, né? Já 100%, graças a Deus. И Гита вернулся на 100%, слава богу. Então, eu juntamente com o pessoal aí do departamento médico discutimos essa melhor condição. И вместе с департаментом здоровья и развития игроков мы E a ideia обсуждаем условия. é preparar os nossos jogadores para essa próxima fase aí da UEFA. И идея заключается в том, чтобы подготовить наших игроков к следующему этапу Лиги Чемпионов E nesse momento usar aqueles que estão 100%. и в этот момент их использовать на 100%. A gente vai pegar o atual bicampeão, né? Нам встречается двукратный чемпион, да? Outras duas grandes equipes, Еще две большие команды в группе. mas isso é a UEFA, né? Ну, это Лига Чемпионов. Isso é a Liga dos Campeões, né? Это Лига Чемпионов. A primeira participação do nosso clube, Первое участие нашей команды. já estamos entre as 16 melhores equipes. Уже 16 лучших команд Европы. E é o que eu falei para eles, a gente vai trabalhar muito nesse período aí que a gente tem И что я говорю своим игрокам? Будем работать много. para chegar lá na melhor condição possível, Есть достаточно времени на подготовку, чтобы competir muito bem в лучших кондициях подойти к Лиге Чемпионов. e classificar para o Final Four, que é o nosso maior sonho. Бороться будем очень, чтобы задача выйти в финал четырех. Esse é o nosso maior sonho. Это наша главная мечта. E a gente trabalha todo dia pensando nisso. Каждый день работаем и думаем над этим. Falar que pode vir tranquilo, a gente vai dar o nosso máximo hoje, como a gente sempre fez em casa. Вы можете быть спокойны. Сегодня отдадим все силы максимально. Vai ver a gente se entregando ao máximo e, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória e dar alegria para eles. Будем максимально сегодня выкладываться. И по воле Всевышнего сегодня получится, надеюсь, выиграть.